mtu mwekire antu batandatu ba kuruba miaka eje ni bethiritwe bakiwatwa either ni bethiritwe barine ukana ni achiari tayari untu bo ni wati bo nene sana na tukirwa na arua yani mantu kwenda kwithwa tukiariria kumenya ati na tutumba kwithwa tukibania na mantu ya bambere bururu mantu yege GBV na tutumba kwithwa tukibania na murimo yo mukingo. Karibu sana kirimo bangu ya Chanchamo Kantuba TV, karibuni kirimo bangu ya kugukia now rukirwa na arua turi na antube tumi sana dene ya muongo yo Kimiru baraba kitho baitutetheria kwithwa tukiwata mantu ya nkuruki. Tafadhali imenyithikire Amiru, waambie wewe ni nani, utangu imbi na why you're here. Mugeni antube tuba Amiru, marieta yako mbita wa Judy Kawira, coordinator gender based violence dene ya Meru County. Na Meru County ni moya county ira cithirito cina thine nene muno ya gender based violence among the 47 counties ira cindene country yetu ya Kenya. County ya Meru ni mwe ira yithiritwo ikiringika muno ni gender based violence, na hivyo ntuku NAARUA turiaja kenda tumba kwariria antu betu ba Meru tunana tatumba kugarura history yetu ya Meru mantu yegie mantu ya gender based violence. Naam, karibu. Thank you. Na Kiari Mareta zako mbeta Wanja Tracy mthiragia ngugi Meru General ngwatirete youth ba HIV coordination Meru General. Now, Judy, GBV ni very rampant ndani ya county ya Meru na unfortunately both ikiwata antu arume na antu aka ndio tumetekinya kwethira kwena kuongeleka kwa murimo yo mukingo. How do we fight this? Thank you Martin. Gender based violence ni thiritweri moya ishi nene muno ndani ya county yetu ya Meru. Na maybe berembere sera na tatumba kuthithia kenda tumba kurona gender based violence iji Martin gender based violence ni mbi ndejire kurealize nyantu bomo ba Meru tuikara tukiwa gender based violence indi tutikuelewa bomo betu orindi tuidene gender based violence eu indi tutikumenya tutikomba kwathurana imbi biuto weta gender based violence. Gender based violence ni ndose kimumbire no yumbe kugwata either mtu ntomurume kana mtu muka na kwina type ya inyo ya mbere is sexual violence. Ira tugweta sexual violence ikumba kugwato kia inya either mwana either mtu mukuru kana mwekuru na under sexual violence twinera twita rape. Rape imtu wina miaka 18 gwitia kwenda ngeto eta defilement. Defilement ni ana baba na miaka 18 kwinama. Kwenda ngeto eta sexual assault. Sexual assault ni kwethira mtu na gutonye kinya biara biawe kana soba kana kinya karamu then ya private part kana umtumuka. And then ewenge sexual harassment. Martin mundosi okwa kwera maybe atu an example okethira your boss imtumuka okethira no kwenda kuongerwa musara akwira okethira no kwenda musara yuyo ongerwa Martin no mwankoma amenwe kana no mwanka wetikirie gutonya na noe kenda ombo kuthithiria favor. And then type inge ya gender based violence if physical violence. Physical violence tusietire ndo cia kimumbire no yethiro ri antu baraba gurene kana antu baraba nambi bena kiundugo cia wendo. And then inge ni economic violence. Ukona mtu anganganire alitango gibwega ugorwe jake erorete bila bionda thukumire ntuko eu. Ndathomera ka story fulani kiri Nation the other day ya mwekuru munawe ndasieria so wakinyamu chito burume waretheti nao kuramira akifika nyumbani jioni egira better. In fact manteo yethera very common manteo yethera very common Martin ogona mwekuru anganganire ndio sukuma ndomurume ari yogorwa mwirerete na ntomurume uyu mbese yagwitia isia wita kunywa no menya weteriwe mtojo atakunywa na bandu ko kungangana kenda umbotethia na babaku bandu manteo ya kareta bitu wita gender based violence kana ndo isia kimumbire. Kwa hivyo hivyo ntoto kuga ndukirirwa NAARUA tuelewa gender based violence nimbi okethra no kulokeda through any form ya isi
type ira twariria tafadhali iyo cibitari utetherwe kenda tumba kumenya na tatumba wita atia gutethia. In fact ndejire kurealize arume beto tinya pa meru ake arume baba ingi baikulukira tuwita emotional violence. Martin tego myagethera oramenya batu ekuru kwinora murungu atombete akethra kendo communicate untu na kuina nyaka rwimbo te lazima akurume kerumi na kuina nyaka rwimbo kwa hivyo kethra ntomurumi ojo na ite affected emotionally. But now arume baba te kumba ku speak out kana kwaria bombo tethwa ivyo ntoto kugatire Martin in case ukagwato Kenya either sexual kana ukathithirwa kitendo kiu kia mapenzi tafadhali matoka ko sibitari. Now Judy Benebeta ki Tracy, you know twin unfortunately twin njira ko justify emotion ya GBV zidi. For example iwoku wa mantune ya Kingwe mtu akawa okay uni maisha ya momo so what do I do boss naombenda na mbongela muchara why not aya uweta muchino okethira mimbi muchiari na kumama na mwana okay inana ukira kuwa nonto atikwenda ibo ye ya muchiyo wake mwana na kuira ina lakini ina atikwenda kuwa nonto no atikwenda ibo ye ya muchine wake na twerere mukuru no watela muchi. So in this case kanokethira ni a relative mantu ya kumenyekana lakini ukabungithia atia mutonyo kwena ntu akomama na mware oku. In fact Martin mbethirito kiando cases tayu na ibyo ntontu NAARUA turi au kuwa irresponsibility ya batu ya asiari kuhakikisha na beto bagu protectwa kana bagutirirwa bwega oninge kuranda atwere bisi anto arume uwa kwanza Martin tukuranetie turene rimwe tatwera twisi baba ibo batira irana bao kwa hivyo kethra oni as a woman nkurealize mukoro kwa na ku violate rights ya mwana wetu imbatere ku speak out imbatere kwaria kwaria kinya kupiga kinya kuambu we yote dwa injire mwe kwaria ndotombo protect tu watu otirira ondogo bweto kana ngurano yeto rirana beto kutuka ibo ba gutonya ke mix iriko eji twina kesi siana baba ingi bara nya basiare I don't one case Martin ya mwana asiarete na ankowe right now ntomurumye una thaikiro by the way I can get a prison but you ketra mwana ataite empowered kwaria kana ku report tutukiomba tethia mwana kwa hivyo ekuru barato ukira kuna njasi yetu ndiendo bwira tafadhali twarie nikenda tumbo tethia anabeto na kinya tukethra tukumenyera nje isi yetu utekumenyera tukumenyera nje wikaunika tu of course no to kiyo bati kwithro kimenyera imbite kiyo woringi Judy Tracy you know makarika yani ndiyo ereta murimo yo mukingo na at some point maybe mwana omba kwithro akwenyango kiwendo atikumenya na aweta we kuendelea na maisha yake so mwana ontu yo akeya kumenyerwa atia badaye kana say for example mwana akwenyango kiwendo kana kinyamwe kurwa kwa watu Kenya cases yontu yeyi ibati kwa dealt na chiata Toria Judy kuriyeria mukingo yes Toria Judy oga obati ko report sibitari rere akwe kenda uthetherwa kukotetherwa so no tumire mbere ukejo check up o test kana ethera mukingo jo gutonya mwirine jwaku kanare kan then ethera jo gutonya we mesha sira tojo kagiaza health facility ta no tumire condom no tumire ndawa icha prep na pep no tumire u Otumera prep, otumera for before pep, before ogwato iju for 72 hours, then prep no wena muchore wena ju, iwo otumera prep. Okay, so mtu akiakwithirwa akwato Kenya kana akwenyango kiwendo, is there a way omba ku prevent kana kuireria atika watu ni murimo mukingo njira kwichinjira cyo kuireria atika watu murimo mukingo ayeko watu Kenya
Kwecho taiunda ugera icho mtu abati kurigeria acho. No, the victim now. Victim. Yes. Yeah. Okay, Martin, let me in case mtu akeja kugua to Kenya, in fact hivyo ntoto kuwa bere 72 hours itathira kana mbere mathaa 72 yatathira obatu kumatuka sibitari imbio ndo matuka sibitari kana imbio ndo mwana oyo abatere kureto sibitari bombere itubatere kuriiriria mwana ojo kugwato imurimo yo mukingo no ya wanda we wito PEP PEP post exposure prophylaxis ndaweje bati kuriiriria in case ukethera mtoro kugwatire na murimo yo mukingo kwa hivyo ndaweje akuriiriria te kombe kugwato imbi imurimo yo mukingo. And then number 2, kwena mirimu enge watanitha so kiwendo ya gonorrhea, syphilis. Kwa hivyo kaewa ndawa ingese kuriria kugwatwa imbi ni other transmitted sexual transmitted disease. And then number 3, ukaewa ndawa ingetwita asia kuriria P2 kana HCP sia kuriria kugwata mimbero tabangirite. Tutuwa imimba ite kwendekana tuwa imimba ile itabangirite nonto anabonde bara murungu ya na ikitharimu kwa hivyo tutomba kuwa imimba ite kwendekana tuwa imimba ile itabangiri. And then number 4, no batere kuewa psychosocial support. Psychosocial support ikumanisha rira mtu ujo agwatiro Kenya already mentally akugwata issue ya madhugania. Kwa hivyo rwendo ru Martin rira mtu yo gwatirwe na gwitia mturo ukaita neno rwendo ru mwankombe kwita atia kora kironda kio rindi kiatonya nkoroni. So that's why we really emphasize mtu agwato Kenya matuka sibitari mbere mathaa 72 yatathira na in case yo kethro already no gwatirwe imukingo yo meko ina barabeja after already 72 hours are over. It is not the end of life, Martin. And to baba and to ben karenji, there is what we call positive living. No what already mukingo yo. Bombere etikeria lieku. That already okugwata imurimo juriko jo. Na we etikeria wanjeria ende kunyonda wabwega. Wanyonda waibwega Martin. No gutura egitarira aja. And then we HIV positive or take out deny ati utomba kwendra when sexual affairs na maybe your partner. Ibyo ntoto kuwa nao no umbe utumira condom no utumire dawera Tresa wita PrEP. PrEP we menywa prior mbere uta dhidi ya kitendo kiu. Kwena PEP na PrEP. PrEP wenywa mbere yo gwato imurimo yo. Okuigwa kana wena partner wena murimo yoreko yo ukenda umba kuririrwa mbi kugwatwa. Ende PEP ni okuriiriria kugwatwa imbi mukingo. Very well. So Tracy, mwaka wa 2022 mpumi chionaniria ati antu ngiri mwanja over 7,000 new infections nitia umere nitonto kwena this kind of new infections, especially miakene yetu ritha yantu bakumenya kwena condom kwena ndawa ontu eji nitonto kwena wongele kubwa this kind of infections. Reason ati anto baba inge bate kumenya metindo egutumira na batije ora batumaira CD batije PrEP imbi batije PEP imbi yani bateritani maritano zau eja gutumira manto zau na turethira ati baraba ingi bakuwatwa ni murimo yu biggest percentage ni anto babethi. How do we work around this? Ke anto babethe ndingebera ethera wena muchore eta sibitari mbere buthimwe bumenyekane alie wenu then bamenya ethera positive action ekethre taken na maisha za kenderea tutugaza au inyo mwisho ja maisha yako tuga if it has happened it has already happened or techokia nyuma kaire. Sure. Okay. So Judy, recently ikwithiri tokwina cases tia uorwani. Unfortunately areni bobethri to bari biggest victims ba manto yana muchoro kwa mwao antexte ambira rwariro turwa na aro trigger makarika kana onto akilokirite which is very painful na baronda both physical na mental. So this kind of cases
Limo barua nonto boa manto yo uchumi and all that. Kato waki la manto ya. Martin ndienda kugate. Inyoka threto kwariria manto ya ukimwi. Egoro iturariragia manto ya una one of my colleague. Aimbira bra manto ya femicide yengite. Damwira then itubatere kuthithia root cause analysis. Root cause analysis ikwenda kumenya imbibio toma manto ya yatatia yongereka kana yakarika. But one of the things bemda kwira ando anabetu babethi. Uturo buteanjirerie guru. No mwanka wanjiri antwana. Kinya uota ambiriria wori Martin. Kuna vile watesekere kidogo turone mwanko kinyawuri. Sasa the biggest problem nana betu babethi barenda kwanjiri oturo eguru. Arenda wetithwa na V8, arenda wetithwa na aria, arenda weta na ngari. Woni ande college dare nya ugali na roji. No ntobobo tagarurire urandi thai. Sini ukweli. Kwa hivyo one of the main triggers ya kesi sira tukodra toina sio ni ana betu bakwenda kukotoro otora barabata kinyire gitari ori otora okethra we skuru thoma na we sieke na kanini karasi ari bakuba okwa tigana na mbesa ciao cia rome tigana na mbesa ciitha mati ni ore mbesa cia muntu ukaria na mtojo acha kugwata we na mtungi na bandu norite mbesa ciawe ibyo ntoko na kwena so many cases yo trigamante ya wetatia yo karika kwa hivyo kenda tumba kurireria mantu yaja maingi ya yo karika kiria na betu sana sana ana bari tafadhali ana betu nyabara by colleges na universities ndaboromba tuture ni uturo bura tukumbo kinyila tukerio turo bura tutekomba wetatia ukinyila no ndore into bya mtu ukaria. True. Now, nenda kuria atri Judy. You know, kiri economy yetu ridai. I'm not trying to justify anything kankweria toeria kuona, you know, the root cause ya mantu ya. Yoro tuirire ati bosses sometimes no, you know, neba quantize. Say for example, female neba quantize male na male neba quantize female into this kind of GBV or a GBV kiribo maybe mtu either victim kana mtoro kubwire itendo kiu no ethro akiona ya kati GBV we mtu mwaromba kwithro akiona okay boss yokwana umbira na inkwenda muchara so why not Martin urankienda kuuga kutuika bila wendo tuika in life imurungu tetha cia muntu kinya to their destination na muntu ena destiny mwanya rojo rwetu rwithero rwi tofauti sana na through kana njirera tutumira ina wa becoming matters a lot kwa hivyo woni ki encourage inyokethra your boss na go push kendombo gwitithiria nkathi you better live without gwitithio nkathi you rather than destroying your integrity kenda umba kuongerwa musara. Number 2, okay, it has become too hard. Kindly report. You can report your boss. Na inko menyoka amboria evidence iriko. Kwena njira imbinge muno cia kugwata evidence teu. Okay, woni unsumborera mwanganda asia njira ya ku report kana yo utoroka. There are so many ways. No urekondi nyamto. No kwena njira imbinge muno cia otumira kenda umba kwithetera akieku. Kwa hivyo tafadhali tuwatonya box cia ndosi beto no ntwate tutena njira egwitethia apana report no kaewa justice. You know, at some point pia mturomba kwithirwa chiethe no victim no maybe kwithirwa kireta mantu nto ya because unajua unajaribu tu kufurahisha mdosi hapa na pale. Mdosi no victim in this case. Martin ndiendo kwa one example. Oni thaiji ngio kugwata wina mwana utikinyetie 18 years. Inyoka ethre mwana uwiretere gwaku mimi nitakufunga. No tembere mwana uwiretere. Why? No nto we as a mature person you can say no. Tini ukweli? No umbe kugari. Bari mwana yote umba kweta atia kugari. Kwa hivyo wewe katika hakuna mndosi oku. When ability kuari when Murungu nako ete wisdom we ku avoid mantu ya matu dili aje nyamba kulukira avoidance so okay ko etekeria
mwangoga tonya wasikia kwa mtu huu ake akuja kuripoti uoka ripoti wena makosa utua no wiretere. Okay, Tracy, utumiri bwa condom kuringana na statistics ni ya kabukwe na kidogo. Ndona theme ya mwaka yo I think is let's community lead. So now utumiri bwa condom ya kabukwe na mite kidogo. How do we get people back? Kiri utumira you know no ndo atobamwere irwa kinyaba kuthima metho. I don't know how. Antobaba ingia baregete gutumira condom tikorega ni kujukia aria babatere bakira ikwejera cibitare bange bakarega bakira kugura ndukene kugura intotabiu lakini taiwe tuiketie kila place ukethera skuru chionde ta makutano kwena Merutek kwena Kemu na ukunde ito ekete condom dispenser aria mtu aomba ikojokeria wengwa atekuona mtu na you know kwe muciari maybe ututhikirite thai na riu ati ijini chira maybe you promote morality are to promote toto promote onto ilazima bamenye na cheri bo papati kwanza ko baritana mbere nyaba menya bongwa obati okobera ochemania mochore mudaka na no kwana afasi chikwezania no bati gotumira gento keke no kamoni ore tumero menya sam bezanya na issues cha condom bust na batizo ore condom tumero so bati ko virus boega ore tumera ugatega expiry date mbere nyo metumira intotabio nedero ne expiry date so no bati gotega mbere otumira na macheri babati ko baritana mbere nyaba menya bongwa jude piratire ni atatumba kwithwa tukiara cia mantu ya na tukabwithia mantu yonthe uraba yabatere kenda kurieria murimo mukingo without ukaraya to promote immorality. In fact Martin ndiendo kwira one thing bila tukuthwaniria na beto bate kuthithia bakuthithia yes kwa hivyo atugatigociethia as parent me am also a parent ndi muciari I am a mother of 2 girls kwa hivyo batu taciari atubatero utigociethia we are living in different times generation ira twinyo thai by menye nyamanto yara tutikumenya kwa hivyo it is the responsibility ya batu twe ya aciari kuteki kinya batu njukumu ya kuritana na betu on what prevention measures gutumira condom injire mwe kwiririria mukingo na kaba gutumira condom ukaiririria kewe ja ku manage kunywa ndawa for life no kethera no kunywa ndawa yu ntekwa kwina makosa inyo bwega bari ukethera no tumbe kuririria twetate ituriririe kwa hivyo imbithiritwe nkithithia dialogue in all the sub-counties in our county. Now, one of the reason why Martin Daonerate is good kuetake community. That realized GBV kana mantu ya HIV ara tweterete ito wetia community. By what we are doing. Ne ontoto wetia community by what we are doing. Menyana baba eto ni asiari benabo. Sini ukweli batu abakuja kire bautwe kwa hivyo tubatero change muonera yo mount your community yetu. That's why in fact I told pastors the religious leaders pastors bakethro ben andao sia kwariria manto ya ukimwi manto ya gender based violence kaniseni why mushirika ake ya kuuragwa mwekoro akauragwa imwene utamushirika of course tini ukweli mwekoro akauragwa imukingo utamushirika muyuthi akauragwa imukingo utamushirika kwa hivyo batu tinde tubati kuwata na sa community tuende tukariria prevention na kuriria tukariria kuriria na para already by ndene ya
situation yeu to ven currency urabomba kunywa ndawa bwega na bate kuendelea wetate kusambaza murimo yeu. Now no ntokuweto nyuma ndeka inkai ite kuingira inya tugetho tukiwatania na Secretary General wa Kanju Njuri Ncheke ni kiendethro aitwira nwe ya Njuri Ncheke na about the kile manto ya Kurwa Na GBV which is causing all this na mbere yao mbera tire Tracy bura mtombo tura na murimo yo mukingwe then tuketho tukiariria teenage pregnancies tochokera na Judy na SG mbira na mtombo tura na murimo mukingo very quickly please. Kuishi na HIV lazima ujikubali. Kuchietekeria wena juu na ojo ke responsibility ere kunywa ndawa ntuko chonde ukona taka imurigo. Menya bange bona ta imurigo bakatiga nacho bakeja later they so weak baka admit hospitali so don't ukatekeria ukinya at that point. Jokienda wachia kuchietekeria yes ndina mukingo. Nenya wana tugano report wana umeongewa sana. Ere etagwa stigma. No report. No to take action lakini ukona taka ujikubali tu. Would it be okay mtu kuwa ati murimo mukingo kwira murimo ndawache murimo mukingo no mona wita kura index kana dawa yote murimo za mukingo kwena dawa ina no I'm saying like mtu atikaibwe ndoni cia kwira ndawache mukingo aibwe yakairite dawa ini other no ojoke tore nyamta aja gwekiongo akajokia panadol no ojokerio lakini usichukue kama ni mzigo kuchukua hizo dawa kila siku. And then please tukithiria kienda kurukilia alafu tutiwa na Judy na tuwatania na SG please antubarabe thaira baki stigmatize kana kumeneria antubarabe na murimo yo mukingo please bere na meambo emikai obati ko report sibitare rere akwe kianene baku na kana mochore ore akwe na ugo ore uwe umbai ko trust okamwira na na wajo ki resolution cha kuendelea abaraba ko stigmatize antuba bawa bakagwato ikogwato after ko report unaona tuna take action. Thank you Tracy asante mutegeri wa Euro TV tunoke kanini alafu tuidho tukireta Secretary General wa Kanju Njuri Ncheke ao no Njuri Ncheke playing a very big role akiri utetheri akiri Kurwa Na GBV which in turn choba kwithwa chituma kuketho kwina wongele kuba murimo yo mukingo because these things when it happens kile GBV imo mtu atetumira kinyame bire yetu kuira all right Tracy sure weta kuraya muthikiria na mutegeri ndu tucokerete nyuma gaita ate kuraya nikenda tuiga tukithiriria rwari rwetu rwa NTUKU na NAARUA usicheze mbali rakiro thogania rero na mwana we special mwana oro tumba kwithira karandi guru kirasine kondaika 40 na oranda amenyere na thine kiongo ikujuka yinto akenyangia omba kwejo kethra najo kiritamba na tamburangire okethra irato najo kirie na gerere kathita angangu najo kirie na tamburangire challenge cheu na mwana huyu ndo amenyere ndio karakara no tunu iko kana kambere ntaizie ni ate akari lakini ndio kuona oria agweta nacho indore ate kari sawa ninkoromba aciari barabe na njaba baithite baba umiri irata mwana ora school twina arimu mwathani atoete bakwenda kumbaba menyerete ana muno na ibendete ana babetu ibe kuritanwa kutuma ibe kuritanwa Kanju Njuri Ncheke ene kienda no ethro aitwira burabo otetheria ya kuro kwithro bakithiria ndo ici ya kimumbire ira maita maingi kwithro chitu makinya kwithro kwina wongeleku bwa murimo yu mukingo maturene yetu bona Secretary General karibu sana kethie mumiro na ubere onto urita bwano
Wega bwana Gichunge. Yes. Mbere kana kethie mutegeri wa Weru TV na muthikiri wa Kamemeka Weru TV. TV ira twendete muno nontu bwa kwatikiriti mantu jetu ja Meru. Thank you. Na ituga watukenerete Kamemeka na TV je Weru TV. Marieto ambita Josephat Murangiri, Kenya Secretary General Operations during Cheke Supreme Council of Meru Elders. Mbere kambere ya Meru betu mbarikanie kinya Biblia yongo mwathani ari twira twagi turi antu bako bari ura nontu bakwa gomenya. Tea twagi te omeno ni Lawrence twinio igitare aturi torerwa generation ira turi thai te generation ira twa batu twambiririe onde ari mantu ja bajuju ibo kwira ntetoi na patria na bakwa kambuge kugwatara kwa kinya kugea mirimo nyamwera kugea kugwata muribo ja mukingo domestic violence kana ndo acheki muchi ni nyingi muno na ture akuru banjurie ncheke we are the gatekeepers tantu kire ankona kira kite na ikyo tuguchumia muno kwa ture akuru igusensitize mantu jaja na kwira Meru betu itume ndene comfort zone na ara kwaria mantu jamwe ikwaga Anthony nontu tukakira miaka ikupijite kuona tukethura murimo ru ukethura suko deplete the entire community nontu antu betu ibagitera twita moro na ndi ba immorally na tukarea guciumia kuga ntetu iji tutitethia tondu bu turi akuruto mara tuga atume nontu batwi twikinya twi structured in a way that turi everywhere na twariti turi akuruto gwara mukuru ari akageria gwita voice twi kanisene twi ngwatanino cietu cia akuru twi biuthura none bionde tino mukuru akura tondu bu tuona batwi turukie kanya gaka tune kitha tukarunga mugongo wetu na twishua tukarunga kangwete uju challenges ira tulikitie go site imwe ni unyui bwa nchobi ni nyingi muno na the moment muntu anyure nchobi mathugani ya change ya tondu bu ikara mtura kuthithia mantu ya tibwirite njewe irio kuona mwana kinya mwana kuthiria mwana wa mantu ya tibui kana kuthiria mwekuru wa mantu ya tibui kana kuthiria ujuwe mantu ya tibui tondu bu itukuromba unyui bwa nchobi bwe checked nchobi indege ni watho itigare nchobi iria igite bunge na tukaromba kinya thirikari cietu cia county cia matura ibatige kwethia atiri correct revenue ni important nkurukia live yantu batige kwene kana ya license nyingi muno nchobi twika ibituo bya nchobi nyomba cia nchobi cio nyingi nkurukia nyomba cia bya kure iyo challenge imwe tuonete challenge ingi ira tuonete kinya sheria cietu sheria cietu the national constitution wametegera ina lot of gaps nyingi sana iria igutuma mantu jaja antu bethoro yakaba ina uhuru bunene muno yani uhuru bwanenkanwa bunene mukatibe nenkanira uhuru bunene sana butena limitation mwanka gwatwika buka abuse na ndo bati ikyo gutuma wona ndi utuntu thithia muntu authura tena right ye kuthithia bu ikyo gutuma wona ndi kwina a lot of challenges kinya mutongeria kauga bu thithike ukona bwa bingo the other day na etondu bu ndathugania buru kuria ajumbe betu baraba charged kuthithia sheria bacheki sheria cietu ithithwe na way that ikethirwa ciina mantu ikethirwa ciina limitations cia gutuma tumba contain community yetu na Kenya traje nondu ni kwa mwera yu ni mwera freedom yetu renkeri ni too excessive anything that is excessive is very dangerous na nyamfu yu ni ria mwato tegera to challenge ingi ni ignorance ya muchiari
muciari na jukiria kamwana mwana akitrevungi mwana no tunakumenya ABCD na kuona mandu yako thithia akona mwana una ndi sasa wana waithithie mwana imwana atira kuruka miaka 18 na bwite kwa guided no tukako discover mantu tondu bu kwena serious gap ya muciari na take charge ekwaria mwana jara tutera ana iberwe bajaiji nkuruki yoro kuthugania lakini iberwe kenda ba shepherded kujathithia rĩrĩa bwĩte kuthithwa na rĩrĩa komba kwithwa tene tumikiriwe tondu buku na that gap na drop ya ciari betu mbere ati na imbugite jama ingi sana omba gutwa muno lakini utije is the apparent yara ndira mwana ora ka abused kana aikinyange athuke utonga bucu agaibwai butithwa bwina mwana tondu bu jukia ka utonga bunene ikuona ukaria mwana mtu bunu tonga bunene muno no bwite kugwirwa buno ntu ukethirwo kumenya ati utiga descendants. Thank you. Watela wa ukanini mbere njokera kiwe Judy mbera teenage pregnancy ile yongelekete bonene sana na unfortunately ara woni na wetu mbete ne ko karai kutongereti kenye yonde mbera bura maybe at this moment uringienda akoro baba njuri ncheke babu tethere kenda kuthiria this teenage pregnancy kana anabani ni kuwate yu. Thank you very much, Martin. In fact, the name mwera nene inkwirire mbethirite nkithithia community dialogue in all the sub-counties. Yes. Last week, about one, ndarea musemanio na all the teachers in Igembe and teachers na principals ba 24 schools. Na the reason why ndetete arimu ba realize ana baba kuma na mau school daia na mai school bari bwana secretary na kethira na baba eti school bari mimba ine ikuma utikona kwa hivyo ndo naitubatere ku bridge gap ile ryo katika aciari arimu na community so twekwaria na arimu ndeje ku realize especially Igembe na ratumite wona uwe one of the major problem wira tweneo ikintu kigwitwo eciaro mwana akagwatwa secretary baita ku track justice ugaretro muiciaro na no kumnyamati ni urantu beto bakirite ciaro na mwana wakaga kugwata mbi justice na nonto antu beto ndi bakirite iciaro mwana agwaterwe toka bakaitha tubakire kinya wiki sibitari ratu amba gwatweta sibitari kenda umba kuririrwa kugwata mimba kugwata mirimo iyo mukingo utiwogeta atia utiwogeta sibitari nonto ibokira wita kuruo biuria sibitari kwa hivyo jire mwenene na by the way dategerere data yetu ya 2023 Martin after tukuthithia so many sensitization in the community the reporting rate yetu ya teenage pregnancy ni kwinama. Okay. Na maybe bere pitera u kintu so ire na manonto ato bate ku report kana ire na manonto ato bakuibwa nto nego pungwa nonto already ana baba ingi paraparari na mimba we have encouraged them to go back to school na mwana oyo mu encourage Martin wita school etre school atiga kana karia atisiara kangi at least ya kuona there is a way omba kuiriria na barana bobari njana twana I end a meeting with 370 teenagers in Kabachi na Igembe North in that meeting 2 girls bejire bakiwa iba kwenda soka school I connected them. One of them is right away in Kathanga Secondary. Dabagwatanithie na obisi akailemia. Mwana ojo anabaiba atigire ananja. Why do we say that? Kugwata mimba tekironda. Tini ukweli. No mwana ojo tukareo mwenkarenji atiga kara asiarire asoka school. Bando out of desperation. Agecho watu kuwasito kuduira kana ka. Na agecho watu rigo. Agecho wa pampers. Akagwatia mimbe. Ingi. Watela. So bwana SG cases ichiaro very quickly please not to that cheto ni weta. How do we deal with it? Na tatomba kudhiria untubo kenda mtu atakire kinyare tero ichiaro mushi because ya ndi matu ya jarede chiaku ibwega bwana oni kampadres mantu ya chiaro
nte kuona muchiari kira giatumarigiirwe ni chiaro nontu one mandu ya tibwite kwita kwa rukari jata kuthikirwa ni antu ndene village mwana akarikia kuringithwe jo mwana ugabwite kuripo kisi bwite kuripoto ke police na nte kuona ora kichiaro geta kuita gutumiro kwa polisi ya report immediately mandu ya kaitata jakajukirwa matagari tondu bu mandu ya ichiaro itume ki mandu ya ichiaro twe turo bwa nthiguru ingi tofauti na era twatwire we are living in a digital world iria tubwite kwithirwa mwanka thai tukuma mandu nejara makuru mandu jara ntikwenda mandu jakwetite mwana kugwatwa kwa defiled kana gwikirwa mimba jeta kwarairwe naranja batu twenju tutirita mandu jara batu tuga mandu jara ya polisi no that one is a criminal act jabwite kuripotwa kwa polisi beta kwa polisi kitha gugiciaro geta kwaria kwa polisi kigeta guciara na kwa polisi na mbuge uchu kankuwa ndakaigwa development migwa marwa mengi muno inkijetia monda ugatiri kinya sheria ne thithwe no ndo sheria mbuga iti mtu arita na kwa swanjire we akaumara na mtu kwa go defile mwana mtu abwite kwa castrated amiru badi yotene abwite kwa castrated kabisa either punitive kenda mtu akira tutubwite kujuka ya mandu jajo tukathiria kumongo juju no ndo usikera nteto ikothi mento jabu kura freedom no ndo geta kisheria era twene kinya mtu kumama no ora kama no aina freedom ya kuthithio kankuga kwena kubwite kwa kuna limitation tutibwite kuthura an express freedom ni bwite kuna limitation mwana akandi found mtu wethwe mukuru kana nu abwite kwa castrated no ndo mtu inyo mo. How about babu no ntubwina kanjenu you know about tubwithire to watho to because injury check actually netikiritu ni katiba batu no tuthithie lakini umenya atiri in modern world tutumba kuthithia sheria subside the national constitution. True. That is very wrong. Tondu tuona na twathithia lakini tukathithia thai sheria ero no tuinga nderiku ndengi tondu gikuga atiri sheria era twathithirie batu twathithie sheria tutegete muntu twathithia sheria nthiguru twathithia twikabaira juti na twathithia sheria itu tutethia itu ne kitabungi ne emitiriete pore kitabungi through enactment it repealed to mandura tutethia twebabuo tukarie generation ya NAARUA na generation ile ikeja. Okay, thank you very much. So unfortunately that's yetu ikuthira lakini bwana murangiri ndenda wira jude ati eta na weta nere antu bakire ciaro ibete bakaringi report kwa polisi ninkwenda kuga atiri. Thank you. Njude kurikana batu twathiria na MOU with the National Systemic Disease Control Council na itwaririe mantu jaura tubwite gutonya na twambudi together na inkuwebwe kana ntu nurombire kushema na ntu it's a serious gap ntu mushiari aruga mwana akorenkera mwarimu na nge mushiari akauga mwana mwarimu nakauga mwana ekimushiari katikati ukare mwana na kurira au no ntu mwana muchiari ari mwana mutuma skuru mwarimu ataka akamwira kagire bisi na mwana atakathi achwaga bisi antu a mwarimu eta muchiari eja mwitia mantu abisi atuma mwana atasema murangiri njirene murangiri ataka amoni ora mutethia tena pampa satira tumantu tupa kwenda nambi mwana akara katikati ariko mwana no kwana agire mimba na yeto tubwite kuwata mwarimu anenkro mwana akara mwanka ndova mwana kimuchiari igitara ari bwirite gitara rutha. Thank you. Kwithira gutira that serious gap. Asante. Ana beto batikaro katikati. Thank you bwana Secretary General bwana Murangiri Kenya. Naira njunde wota nau irantu iba mantu yiciaro. Asante. Judy, I'm really sorry that yetu ikuthira computer yangu ina blink hapa unfortunately ngengi endo mbera mantu ya kuwata na Kenya kirengurano. Is that even a thing? Kuri ntonto yabo sijui kama time itatukubali. Yes Martin, in a short while kiuri kiu kithira kiurwa muno but it is very true and to baba inge in their marriage bethirite by kulukira rape. How do you deal with that?
That one, I would only talk to the married couples and to barabagurene. The bere tafadhali. Prepare an environment for sex. Environment gutuma ndocia wendo kethithagua no kethiro tumba kuthithia riera ria kwithira bukiumba kwithira bwina ndugu cia wendo basi ukagwato Kenya in your own home. Thank you, Judy. Thank you, Burangiri. Thank you, Tracy. In absentia, no ntuba kwithira bukiona kaja kwa na batu tuko I mean Kurwa Na Gbv. I believe ntuba utethia mumeru bunene big time. Thank you very much to Mentito na njira yangu ita sorry.